Zdravo svima, ja sam Ilija iz CF Moto tima i dobrodošli na naš YouTube kanal. Danas ću vam predstaviti nešto zaista posebno. Celu gamu CF Moto motocikala, brenda koji je postao sinonim za inovativnost, kvalitet i premium doživljaj moto vožnje. Lepo vreme je počelo. Pred nama je još jedna moto sezona. Verujem, sezona zanimljivija od svih do sada. Pravi moment da vam predstavim CF Moto gamu motocikala koja je također zanimljivija i veća nego ikada do sada. Krenimo od početka. CF Moto nije samo brend na tržištu. To je priča o usponu, strasti i težnji ka savršenstvu. Osnovan pre 35 godina, CF Moto se razvio od malog porodičnog preduzeća do globalnog lidera u proizvodnji motocikala sa prisustvom u preko 100 zemalja širom sveta. Naša posvećenost inovacijama, vrhunska tehnologija, dizajn i takmičenjima na najvišem nivou omogućila nam je da stvaramo motocikle koji ne samo da izgledaju atraktivno, već da pružaju izuzetne performanse. Ali šta zaista čini CF Moto posebnim? To je naša strast prema kvalitetu i detaljima. Svaki naš motocikl je rezultat pažljive izrade i posvećenosti izuzetnosti. Od čvrstih okvira i moćnih motora do elegantnog dizajna, CF Moto motocikli su prava remek dela inženjerstva i dizajna. Ponosni smo što možemo reći da naši motocikli nisu samo vozila, već pravi simbol zadovoljstva, avanture i slobode i strasti. Bez obzira da li tražite adrenalin na trkačkim stazama ili elegantnu vožnju u gradskim ulicama ili udobnu vožnju do najudaljenijih destinacija, CF Moto ima savršeni motocikl za svaku vašu potrebu. Kao što smo već rekli, CF Moto ima jednu od najširih gama modela motocikala na tržištu. Ona u ovom trenutku seže od zapremine 300 do 800 kubnih centimetara i u njoj se nalaze nekoliko linija, odnosno familija proizvoda. To su SR linija, označava Sport Racing. U ovom trenutku imamo modele sa zapreminom od 300 do 450 kubnih centimetara. NK ili Naked linija ima modele u rasponu od 300 do 800 kubnih centimetara. Tu je također CL linija, odnosno Classic, u okviru koje se nalaze CLX sa agregatima od 700 kubnih centimetara, kao i CLC sa pogonskim agregatom od 450 kubnih centimetara. MT linija, odnosno linija multifunkcionalnih touring motocikala sa pogonskim agregatima zapremine od 450 do 800 kubnih centimetara. A odgovor na to koji je CF Moto motocikl upravo za vas pronađite u nastavku ovog videa u kojem ćemo vam predstaviti celu gamu CF Moto motocikala. Krenimo redom. Kada sam prvi put ugledao 700 Series Heritage, bio sam fasciniran njegovim dizajnom koji spaja modern i retro stil. Heritage, prvi model koji je predstavljen iz CLX linije, svojim kombinovanjem robustnog izgleda i vintage detalja, odmah me je privukao mi je pažnju kada je bila njegova najava, jer čim sam ga video vratio me je na kraj 80-ih godina kada sam počeo da vozim motocikle. ...700 CLX Heritage pokreće dvocilindrični tečnošću hlađeni agregat zapremine 692 kubna centimetra koji generiše impresivnih 75 konjskih snaga i 68 Nm obrtnog momenta. Ovaj pogonski agregat ne samo da pruža odlične performanse i da je veoma elastičan, zahvaljujući čemu ovaj motocikl ne samo da i u višim stepenima prenosa lako poteže i iz niskih obrtaja, već je i ekonomičan, što ga čini idealnim za duge vožnje, ali i svakodnevnu upotrebu. Zanimljivo da se ovaj pogonski agregat pokazao i kao veoma konkurentan i uspešan u različitim kup takmičenjima namenjenim dvocilindričnim agregatima. 700 CLX Heritage posjeduje Boschov sistem elektronskog ubrizgavanja goriva
koji obezbeđuje optimalnu efikasnost i performanse motora. Ovaj sistem ne samo da poboljšava ekonomičnost potrošnje, već osigurava brz odziv na dodavanje gasa, što je ključno za dinamičnu vožnju. Što se tiče paljenja i kontrole, 700 CLX Heritage je opremljen elektronskom kontrolom gasa Ride-by-Wire i naprednim ekosistemom. Ova tehnologija omogućava vam precizno upravljanje gasom i poboljšava ukupne performanse motora, činići svaki pokret gasa glatkim i predvidivim. Također, postoji i izbor dva različita moda vožnje, Eko i Sport. Njihovu selekciju je moguće uraditi u bilo kom trenutku tokom vožnje. Menjač na 700 CLX Heritage je manuelni sa 6 stepeni prenosa koji nudi precizno i glatko šaltanje kroz različite brzine. Proklizavajuće kvačilo dodatno poboljšava iskustvo vožnje tako što umanjuje efekat povratnog udara i olakšava upravljanje kvačilom. Posebno pri agresivnijoj vožnji ili prilikom usporavanja i naglih promjena stepena prenosa na niže. Kada je reč o vešanju, 700 CLX Heritage nudi napredni sistem koji uključuje podesive upside-down viljuške na prednjem točku i monoamortizer kajaba sa podešavanjem na zadnjem. Ovaj sistem vešanja ne samo da poboljšava upravljivost motocikla, već i osigurava udobnost vožnje čak i na neravnim površinama. Kočilni sistem je Jean Juan, u pitanju je Brembova podružnica. Sastoji se od jednog diska promera 320 mm sa radijalno montiranim četvoroklipnim kleštima napred i jednog diska od 230 mm sa dvoklipnim kleštima pozadi. Sve to potpomognuto dvokanalnim ABS sistemom pruža vozačima veliko samopouzdanje tokom kočenja u različitim uslovima vožnje, garantujući izvanrednu zaustavnu snagu. Ono što još želim da vam pokažem kod ovog modela je i to da se na levoj strani upravljača nalazi prekidač za tempomat sa uključenjem i isključenjem, kao i tasteri za ubrzanje i usporavanje. Još jedan zanimljiv, ali koristan detalj je i mogućnost povezivanja putem Bluetootha sa vašim mobilnim telefonom, nakon čega će vam na info displeju pokazati se kada imate dolazni poziv. Prednje svetlo je urađeno u LED tehnologiji i posjeduje sistem za samouključivanje, u zavisnosti naravno od uslova na putu. Pokazivači pravca su također izrađeni u LED tehnologiji i automatski se isključuju nakon skretanja, omogućujući vozaču da se fokusira na vožnju. Estetski 700 CLX Heritage izgleda zadivljujuće. Njegova kombinacija klasičnih linija i modernih elemenata čine ga vizualno privlačnim. Ovo vintage LED svetlo i okrugla digitalna instrumentabla dodaju modern dodir klasičnom stilu, dok kvalitetni materijali poput elemenata od brušenog aluminijuma na rezervoaru ili ovo kožno sedište sa štepovima i opšta završna obrada naglašavaju premium osjećaj. Za 700 CLX je razvijen potpuno nov poluram koji je izrađen od visoko kvalitetne hrom molibden legure. Težak je svega 16,5 kg, iskombinovan je sa aluminijumskom zadnjom viljuškom. Dužina od 2107 mm, širina od 887 i visina od 1200 mm, kao i međuosovinsko rastojanje od 1435 mm osiguravaju stabilnost i dobro ponašanje motocikla na putu, ali i van njega. Pošto je ovaj model konstruisan za 80% road i 20% off-road vožnju. U skladu sa tim, on je opremljen i visoko kvalitetnim Pirelli MT60 pneumaticima koji ne samo da su se vizuelno izuzetno dobro uklopili sa njegovim izgledom, već i pružaju odlično prijanjanje na putu, ali su sasvim adekvatni i za lakše off-road deonice. Težina vozila od 196 kg doprinosi stabilnosti i pouzdanosti, ali i omogućava dovoljnu lakoću za upravljanje i kontrolu, naročito kada krenete u vožnju po gradu.
Zapremara od 13 litara pruža dobar balans između kapaciteta i ukupne težine motocikla, osiguravajući odličan domet bez česte potrebe za stajanjem i dopunjavanjem goriva. Na kraju želim da vam kažem da 700 CLX Heritage nije samo motocikl sa izvanrednim performansama, već i motocikl izvanrednog stila sa kojim će se svi okrenuti. Njegove impresivne tehničke karakteristike i pažljivo osmišljen dizajn čine ga izuzetnim izborom za ljubitelje motocikala koji traže kombinaciju performansi, stila i komfora. Vožnja ovog motocikla je čist užitak i sa nestrpljenjem očekujem da završimo ovo snimanje i da odem na jednu vožnju po gradu sa ovim modelom. ...700 CLX Sport je moderni kafe racer koji posjeduje inovativna tehnička rješenja dok ujedno zadržava retro stil i predstavlja pravo remek delo inženjeringa. Partnerstvo sa Kiskom, dizajn studijom koji dizajnira KTM motocikle, u ovom motociklu je došlo do punog izražaja. Ono što možemo na prvi pogled odmah da vidimo je to da se 700 CLX Sport izdvaja sa svojim duplim diskovima i Brembo kočnicama na prednjem točku, što odmah ukazuje na njegov sportski karakter i sposobnost za vrhunske performanse. Kočnice pružaju izuzetnu zaustavnu snagu i preciznost, što je ključno za sportsku vožnju. U ovaj model 700 CLX Sport ugrađen je dvocilindrični pogonski agregat zapremine 692 kubna centimetra, tečnošću hlađeni, koji isporučuje 70 konjskih snaga. Motor je responsivan i pruža snažan obrtni moment od 70 Nm, što omogućava brze i uzbudljive vožnje. Što se tiče transmisije, 700 CLX Sport dolazi sa 6-stepenim manuelnim menjačem i proklizavajućim kvačilom, što doprinosi glatkim promjenama brzine i boljem upravljanju snagom motora, posebno uz sportskom modu vožnje uz pomoć elektronske kontrole gasa Ride by Wire. 700 CLX Sport opremljen je naprednom Kayaba suspenzijom koja je podesiva i dizajnirana da pruži optimalnu kombinaciju između udobnosti i performansi, posebno prilagođenu za sportsku vožnju. Prednji deo motocikla ima Kayaba upside down viljuške koje su potpuno podesive, što omogućava vozaču da prilagodi suspenziju prema svojim potrebama i stilu vožnje, bilo da je reč o putu ili stazi. A sada da vam pokažem, na zadnjem delu je također Kayaba, ali sa monoamortizerom koji je podesiv za predpritisak i kompresiju. On pruža stabilnost pri ubrzanjima, kočenjima i prolasku kroz zavoje, što je ključno za sportske motocikle koji zahtevaju preciznu kontrolu i odziv. A ovo je upravo takav motocikl. Inteligentna LED svetlosna grupa koja prati dizajn motora sa oznakom X ne samo da dodaju vizualnu privlačnost, već i poboljšavaju vidljivost, čineći vožnju bezbedniju u svim uslovima. Sportsko sedište, koje je također deo ovog modela, omogućava da vozač ostane udobno postavljen i stabilan čak i pri visokim brzinama i agresivnim manevrima. Ovaj model dolazi kao jednosed sa sportskim sedištem za vozača i zadnjim delom fastback. Međutim, možete dodatno dokupiti zadnje sedište za suvozača ukoliko želite ili volite da se vozite u tandemu. Umjesto klasičnog kormana imamo heblove, što dodatno pojačava kafe racer stil, kao i retro okrugle retrovizore koji su postavljeni na krajevima upravljača. Solo sedište je lepo i neprimetno prelazi u kratki podokvir koji je sakriven unutar zadnjeg poklopca. Izduvne cevi su lepo dizajnirane i karbonski detalji naglašavaju njegov sportski deo. Izduv je diskretan i proizvodi atraktivan sportski zvuk. Ovaj model nudi dva moda vožnje, eko i sport.
Eko mod je savršen za mirniju i ekonomičniju vožnju, dok sport mod oslobađa pun potencijal pogonskog agregata, pružajući vozaču nalet adrenalina i uzbuđenje koje se očekuje od ovakvog motocikla. Sa dimenzijama, dužinom 2096, širinom 790 i visinom od 1130 mm nudi kompaktan, ali prostran dizajn. Međuosovinsko rastojanje od 1435 mm garantuje stabilnost, dok visina sedišta od 795 mm omogućava laku kontrolu motocikla. Težina od 205 kg i zapremina rezervoara od 13 litara odražavaju robustnu konstrukciju, ali i praktičnost za različite uslove vožnje. Ovaj model je dostupan u Nebula beloj i Velocity sivoj boji. Dakle, CF Moto 700 CLX Sport je idealan spoj retro stila i modernih tehnologija. Njegove tehničke karakteristike zajedno sa pažljivo dizajniranim vintage detaljima čine ga izuzetno privlačnim i funkcionalnim motociklom koji zadovoljava potrebe savremenih vozača. Vožnja ovog motocikla je definitivno iskustvo koje se ne zaboravlja, kombinujući performanse, stil, inovaciju na način koji malo modela može da postigne. Nedavno sam imao priliku da isprobam 700 CLX Adventure i moram reći da je ovo iskustvo bilo ništa manje od impresivnog. Kao neko ko voli adventure motocikle, oduševljen sam kako su naši inženjeri uspešno spojili avanturistički duh sa sofisticiranim tehničkim karakteristikama. Srce ovog motocikla čini dvocilindrični tečnošću hlađeni pogonski agregat zapremine 692 kubna centimetra koji vam pruža na zadnjem točku 70 konjskih snaga. Ovaj agregat uz maksimalni obrtni moment od 68 Nm omogućava brzu i efikasno savladavanje kako gradskih, tako i terenskih izazova. Upravljanje ovim motociklom je pravo zadovoljstvo, zahvaljujući njegovoj šestostepenoj transmisiji sa proklizavajućim kvačilom koje doprinosi glatkim promenama brzina i smanjuje umor tokom dugih vožnji. Visina sedišta od 835 mm i ergonomska pozicija sedenja čine ovaj motocikl udobnim za vožnju na duže staze, dok je međuosovinsko rastojanje od 1435 mm garancija za stabilnosti na različitim podlogama. Kada je u pitanju vešanje, 700 CLX Adventure je opremljen sa podesivom obrnutom teleskopskom viljuškom Kayaba. S druge strane, Kayaba monošok na zadnjem delu pruža odličnu stabilnost i apsorpciju udaraca, što su ključni faktori za udobnost tokom dugih vožnji ili na neravnom terenu. Podešavanje na monošoku omogućava vozaču da prilagodi suspenziju prema teretu, stilu vožnje i terenu, što rezultira punom kontrolom i većom udobnošću. A sada da vam pokažem i ovo. 700 CLX Adventure je opremljen sa dva moda vožnje, street i off-road, koji omogućavaju prilagođavanje performansi motocikla različitim uslovima vožnje. Mod street je optimizovan za vožnju po asfaltu, nudeći glatku i odzivnu kontrolu gasa, dok mod off-road pruža podešene parametre za bolju trakciju i kontrolu na neasfaltiranim površinama, što je idealno za istraživanje terena van uobičajenih puteva. Cruise Control ili tempomat na 700 CLX Adventure pruža dodatnu udobnost tokom dužih putovanja, omogućavajući vozaču da postavi i održi konstantnu brzinu bez potrebe za neprekidnim pritiskom na gas. Ova funkcija je posebno korisna na otvorenim putevima, smanjujući umor vozača i omogućavajući koncentraciju na okruženje i uživanje u vožnji. Dizajn motocikla je praktičan i robustan sa odignutim blatobranom i velikim vetrobranom koji pružaju dodatnu zaštitu u avanturističkim uslovima.
Zapremina rezervoara od 13 litara osigurava dobar domet, što je ključno za duge avanterističke ture. CF Moto 700 CLX Adventure je opremljen hidrauličnim kočionim sistemom Jean Juan sa diskom od 300 mm i četvoroklipnim kleštima na prednjem točku i jednim diskom od 260 mm i jednoklipnim kleštima na zadnjem točku. Sve to podržano je sa dvokanalnim Continental ABS sistemom koji ima off-road opciju, što znači da ABS sistem može biti deaktiviran na zadnjem točku, što omogućava veću kontrolu pri kočenju u terenskim uslovima. Motocikl ima dopadljive žičane felne koje su izdržljive i otporne i idealne za izazovne terenske vožnje. Žičane felne su poznate po svojoj sposobnosti da apsorbuju udarca na neravnim terenima, čime se smanjuje rizik od oštećenja točkova pri vožnji na zahtevnim terenima. Tu su i Pirelli Scorpion Rally STR pneumatici koji uz ove felne čine 700 CLX Adventure spremnim za sve avanture. Dostupan je u jednoj boji Aurora plavoj. CF Moto 700 CLX Adventure predstavlja izvanredan izbor za one koji traže motocikl sposoban za avanture na otvorenom, bez kompromisa u pogledu performansi i udobnosti i tehnoloških karakteristika. Njegova sposobnost da se nosi sa različitim terenima zajedno sa snažnim pogonskim agregatom i naprednim vešanjem čine ga izuzetno atraktivnim za istraživače koji žele da pomeraju granice svojih vozačkih iskustava. Dakle, u prilog svim impozantnim tehničkim karakteristikama i neizmornom ugođaju koji pruža u vožnji, moram reći da je 700 CLX Adventure avanturistički motocikl sa najviše stila koji sam ja do sada video. Bez obzira da li se sa njim pojavite na nekoj od atraktivnih gradskih lokacija ili na nekoj lokaciji koja podrazumeva terensku vožnju, sigurno je da nećete ostati neprimećeni. CF Moto 450 CLC dolazi ove godine kao proširenje u našoj gami motocikala, nudeći jedinstvenu fuziju klasičnog cruiser bobber stila, modernih tehnologija i duha neograničene slobode. Na prvi pogled 450 CLC zrači šarmom, vintage estetikom sa zaobljenim farom, elegantnim rezervoarom za gorivo i klasičnim retrovizorima. Tu je i zanimljiv detalj, oznaka 1989. koja simbolizuje godinu osnivanja CF Moto kompanije koja ove godine obeležava jubilarnih 35 godina postojanja. Dakle, ovaj znak na 450 CLC-u odaje počast bogatom nasleđu, ali na način koji ukazuje na prosperitetnu budućnost. Ipak, ne treba da vas zavaraju klasični detalji na ovom motociklu, kao i njegov retro izgled, jer on odiše modernom tehnologijom i rešenjima. Motocikl pokreće snažan 449,5 kubnih centimetara tečnošću hlađeni dvocilindrični agregat koji obećava impresivne performanse uz vrhunsku efikasnost potrošnje goriva. Sa snagom od 40 konjskih snaga i obrtnim momentom od 42 Nm, ovaj motocikl nudi uzbuđenje u vožnji, bilo da krstarite gradom ili otvorenim putem. Radilica koja je u njegovom pogonskom agregatu pod uglom od 270 stepeni, zajedno sa duplom balansnom osovinom, su harmonizovani tako da pruže glatku i kontrolisanu vožnju, obezbeđujući da vibracije nikada ne ugroze užitak vožnje. Ova konstrukcija pogonskog agregata u isto vreme pruža izuzetno zanimljiv i rezak zvuk koji dodatno naglašava atraktivnost ovog motocikla. Dodatni detalj modernog inženjerstva na ovom, na prvi pogled, reklo bi se klasičnom kruzeru, daje i inovativni Gatesov kaiš, odnosno remen, preko kojeg se prenosi snaga do zadnjeg točka.
Šestostepeni menjač je pažljivo konstruisan da pruži glatko i precizno šaltanje i omogući vozaču da maksimalno iskoristi snagu motora, pružajući optimalnu brzinu u svim uslovima vožnje. Sistem ubrizgavanja goriva Bosch je još jedan aspekt koji zaslužuje pažnju. Ovaj moderni sistem elektronskog ubrizgavanja goriva obezbeđuje preciznu dozu goriva u cilindre, što rezultira boljom efikasnošću potrošnje, smanjenjem emisije štetnih gasova i poboljšanjem odziva motora. U vožnji CF Moto 450 CLC demonstrira izuzetnu ravnotežnu i okretost. Njegov lagani okvir i dobro podešena suspenzija pružaju vozaču punu kontrolu, čineći svaki zavoj glatkim i sigurnim. Ergonomija sedenja je takva da podržava udobnost na dužim putovanjima, dok visok kvalitet sedišta i raspored kontrola dodatno doprinose prijatnom iskustvu vožnje. Vešanje na CF Moto 450 CLC je vrhunski konstruisano sa naprednom konfiguracijom koja uključuje upside down teleskopsku viljušku kajaba prečnika 37 mm na prednjem delu i dual swing arm kajaba amortizer na zadnjem delu. Ova kombinacija garantuje izvanrednu upravljivost i apsorpciju udara, pružajući vozaču udobnost i sigurnost na različitim tipovima puteva. Kočnice su još jedan aspekt koji ističe CF Moto 450 CLC. Sa hidrauličnim sistemom Jean Juan iz Brembo grupe koji obuhvata jedan disk prečnika 320 mm na prednjem točku i jedan disk prečnika 220 mm na zadnjem točku, zajedno sa ABS sistemom, motocikl nudi vrhunsku zaustavnu snagu i kontrolu, čime se povećava sigurnost vožnje. Kada je reč o točkovima, CF Moto 450 CLC dolazi sa elegantnim aluminijumskim felnama dimenzija 16 inča i na prednjem i na zadnjem točku, što dodatno doprinosi sportskom izgledu i poboljšava upravljivost. Pneumatici dimenzija 130-90 R16 na prednjem i 150-80 R16 na zadnjem točku proizvođača CST osiguravaju odlično prijanjanje i stabilnost, čime se vozačima omogućava stabilna i sigurna vožnja u svim uslovima. Kada govorimo o tehničkim karakteristikama, CF Moto 450 CLC ne zaostaje za modernim motociklima. Digitalna instrument tabla lako se čita i pruža sve neophodne informacije na pregledan način. Dopunjujući estetiku, klasični LED okrugli far, integrisano zadnje svetlo, naglašeni okrugli migavci odaju počast neprolaznoj eri kruzera. 450 CLC uspostavlja ravnotežu između udobnosti i stila. Sa visinom sedišta od 690 mm on obavija vozača čistim komforom. Kožno sedište je obrađeno pionirskom Pine Stripe tehnologijom. Kombinujući udobnost bez premca sa bezvremenim stilom, svaka vožnja postaje oličenje izuzetnog krstarenja. Tu je i ovaj izuzetno lepo uklopljeni dvostruki izduvni sistem koji ne samo da se lepo uklopio u stil klasičnog kruzera, već i pruža rezonantni zvuk koji bi ja predefinisao kao melodiju koja pojačava užitak pri svakom zavrtanju ručice gasa. .450 CLC predstavlja impresivnu mešavinu tradicije i modernosti. Sa svojim privlačnim dizajnom, snažnim agregatom i udobnošću za vozača, ovaj motocikl nudi izvanredno iskustvo vožnje. Uz to, s obzirom na konkurentnu cenu, on stoji kao izuzetno primamljiva opcija za motocikliste koji traže kvalitet i stil u jednom paketu. Dostupan je u ovoj visoko sjajnoj nebula crnoj boji. Ja sad idem da iskoristim ovo predivno veče i ovaj predivni motocikl za jednu vožnju po beogradskim ulicama.
Zamislite motocikle koji kombinuje odličnu ciklistiku, stil i savremenu tehnologiju i sve to po ceni koja je više nego pristupačna. Upoznajte CF Moto 300 NK, motocikl koji ne samo da izgleda atraktivno, već vam pruža i performanse koje nadmašuju očekivanja. Dok se vozite gradskim ulicama ili krstarite prema omiljenoj lokaciji, 300 NK će vas impresionirati svojim aktivnim upravljanjem, ali i odzivom kada zavrnete ručicu gasa. Sa 300 kubnih centimetara zapremine, tečnošću hlađenim pogonskim agregatom, koji isporučuje 27,5 konjskih snaga i obrtnim momentom od 25 Nm, ovaj motocikl vas vodi na sledeći nivo vožnje. CF Moto 300 NK karakteriše moderno vešanje koje je dizajnirano da pruži udobnu i kontrolisanu vožnju kako u urbanim, tako i u dinamičnijim uslovima. Na prednjem delu motocikla nalazi se teleskopska viljuška koja pruža apsorpciju udara s puta, čime se omogućava glatka vožnja u gradskim ulicama i veća preciznost pri upravljanju. Na zadnjem delu 300 NK je opremljen sa monoamortizerom koji je podesiv i koji omogućava fino podešavanje karakteristika vešanja u zavisnosti od potreba vozača i uslova vožnje. Njegov dizajn je moderan i privlačan sa oštrim linijama i agresivnim naked stavom koji privlači poglede. Dvostruki LED farovi i digitalna 5-inčna TFT kolorna instrument tabla koja pruža sve bitne informacije dodaju sofisticiranost i preglednost, dok ergonomski dizajn sedišta i položaj upravljača garantuju udobnost čak i na dužim putovanjima. 300 NK dolazi u dve boje, Athens Blue i Nebula Black. Boschovo elektronsko ubrizgavanje goriva osigurava optimalne performanse motora i efikasnost u potrošnji goriva, dok šestostepeni menjač pruža neuporedivu preciznost i glatkoću u svakom prenosu snage, omogućavajući vam da u potpunosti iskoristite svaku konjsku snagu agregata. Dužina motocikla je 1990 mm, širina 780, dok je visina 1070 mm. Međuostovinsko rastojanje je 1360 mm. U ovaj motocikl možete sipati 12,5 litara goriva, kolika je zapremina njegovog rezervoara. Motociklom se sve u svemu lako manevriše, kako u gradskoj vožnji, tako i u vožnji na putu. Masa motocikla spremnog za put iznosi 151 kg, a visina sedišta postavljena je na niskih 795 mm. Tako da ja bih 300 NK preporučio svakom početniku. Kočnice su Jean Juan, kompanija koja pripada Brembo grupaciji. Napred se nalazi jedan disk prečnika 292 mm i četvoroklipna kočiona čeljust, dok se pozadi nalazi jedan disk prečnika 220 mm i jednoklipna kočiona čeljust. Upravo ovaj motocikl ovde, zbog svog odnosa performansi, kvaliteta i cene, je prvi izbor kada su u pitanju auto škole. U suštini, CF Moto 300 NK je motocikl koji vam nudi više od vožnje. Pruža vam fantastično bajkersko iskustvo. Bez obzira da li ste iskusan vozač ili početnik, ovaj motocikl će vas inspirisati da istražite nove puteve i uživate u udobnoj vožnji. CF Moto 300 NK nije samo motocikl, on je vaš novi verni pratilac u moto vožnjama.
Ovaj model ovdje ste već imali prilike da vidite u našem videu na YouTube kanalu kada smo ga zvanično predstavili našim pratiocima na ovoj platformi. Početkom decembra 2023. godine, po jednom neobično sunčanom danu, naša ekipa je imala priliku da testira ovaj model na čuvenoj stazi Zalužani nedaleko od Banja Luke. Još tada, pre nego što su se prvi modeli pojavili na ulicama u regionu, shvatili smo da će njegove odlične performanse i proporcije koje su elegantno dopunjene oštrim linijama i koje mu daju moderni naked izgled, izdvajajući ga od svega ostalog u ovoj klasi, privući mnoge vozače. Najvažnije tačke u razvoju ovog naked motocikla bile su najbolji moguće postavljanje agregata za optimalnu centralizaciju mase motocikla i položaj za vožnju sa kompromisom između sportskog položaja i udobnosti. CF Moto 450 NK predstavlja impresivan ulazak u segment srednje kategorije motocikala, kombinujući atraktivan dizajn, odlične performanse i pristupačnu cenu. Pogonski agregat koji je ugrađen u 450 NK je identičan onom koji koristi sportski 450 SR zapremine 449,5 kubnih centimetara, samim tim je i snaga ostala nepromijenjena i iznosi 47 konjskih snaga na 10.000 obrtaja u minuti uz maksimalni obrtni moment od 39,3 Nm. Sve ovo vam omogućava dovoljno snage za gradske vožnje, ali i vožnje na otvorenom putu. Ogibljenje se sastoji od napred kajaba upside down viljuške, dok je pozadi smešten monošok amortizer sa mogućnošću podešavanja. Sa njim je vožnja kroz krivine zabavna, motocikl drži putanju, dobro se nosi sa manjim neravninama i tokom cele vožnje možete se osloniti na četvoroklipne Jean Juan kočnice. Napred je disk prečnika 320 mm, a pozadi je 220 mm. Standardni ABS garantuje precizno i kontrolisano kočenje u svakoj situaciji. Sistem kontrole proklizavanja poboljšava trakciju, dok težina od samo 175 kg čini ovaj motocikl lako upravljivim i idealnim za početnike. Zahvaljujući svom uspravnom upravljaču, udobnoj i nezahtevnoj poziciji vozača zajedno sa niskim težištem, 450 NK je idealan za vožnju do posla ili po gradu, ali isto tako će vam pružiti i puno zabave tokom vožnje do neke udaljene destinacije. On vam omogućava krivudanje i provlačenje kroz zagušene gradske ulice bez napora i sa preciznošću. Na njemu sedite uspravno, noge su vam udobno smeštene, težina nije na rukama i lako se provlači kroz gužve. Fabrički 450 NK dolazi sa odličnim CST gumama u dimenzijama 110, 70, 17 napred i 150, 60, 17 nazad. CF Moto 450 NK deli instrument tablu sa 450 SR modelom. Uz pomoć T-Box uređaja možete motocikl povezati sa pametnim telefonom, dobiti informacije na telefonu o pređenom putu, lokaciji na kojoj je motocikl, pređene destinacije, preostale kilometraže, do servisnog intervala itd. Pored toga ima i Type-C i Type-A USB priključak za punjenje i za veću udobnost tokom putovanja. Instrument tabla je TFT i u potpunosti je u boji, dijagonale je 5 inča, pregledna je i kao što sam već rekao, nudi sve informacije potrebne za put i vožnju. Kada je u pitanju dizajn, kod 450 NK je očigledna veza sa najtežim premium modelom 800 NK Advance. Atraktivno i upečatljivo prednje LED svetlo u obliku strele je detalj koji vam donosi ne samo atraktivnost, već i prepoznatljivost koja vas izdvaja od svih ostalih u okruženju.
Mnoštvo detalja izrađenih u premium nivou kvaliteta donose ne samo vizuelno uživanje, već i ono najbitnije, uživanje u vožnji. Dostupan je u Nebula beloj i Zefir plavoj boji. Aerodinamika motocikla je prilagođena za veću efikasnost, pri čemu prednji branik i bočna plastike obezbeđuju najbolji mogući protok vazduha oko motocikla uz visoku efikasnost sistema za hlađenje. 450 NK, u koji se uklapaju vozači sa A2 kategorijom, predstavlja novu generaciju street motocikla srednje klase u kojoj su objedinjeni snaga, stil i vrhunska ciklistika. Kada je prošlog juna na prezentaciji koja je održana u Provansiji u Južnoj Francuskoj po prvi put predstavljen, 800 NK je odmah ostavio izuzetno jak i upečatljiv utisak na sve prisutne na promociji, među kojima su bili i novinari iz najpoznatijih moto magazina. Isti utisak su imali i naši gosti na prezentaciji, Jovan Ristić iz BG magazina i Šone San. Na toj fantastičnoj prezentaciji, koja je imala službeni naziv Unleash Power and Technology, ili u prevodu Oslobodi snagu i tehnologiju, postalo je očigledno da je sa modelom 800 NK Advance CF Moto uradio baš to, da je u njemu oslobodio i objedinio ne samo za tu kategoriju impozantnu snagu, već i vrhunsku tehnologiju. Naravno, u sve to adekvatan avangardni dizajn. Dakle, 800 NK Advance je snažan, atraktivan i ultramoderan motocikl koji vam nudi novu dimenziju naked motocikala. Na 800 NK Advance primjena vrhunskih komponenti i tehnologija počinja već od konstrukcije. Njegova osnova je čelični cevasti ram ojačan hrom molibden legurom. Njega pokreće moćan 799 kubnih centimetara vodom hlađeni dvocilindrični pogonski agregat koji isporučuje impresivnih 95 konjskih snaga. Ovaj motor pruža izvanredne performanse i dinamičnu vožnju uz izraženi obrtni moment od čak 79 Nm koji je odmah dostupan već od niskih obrtaja. Dvostruka balans osovina odstranjuje nepoželjne vibracije, svodeći ih na minimum, ujedno obezbeđujući glatku i linearnu isporuku snage kroz ceo spektar obrtaja, što u kombinaciji sa ostalim njegovim karakteristikama omogućava super zanimljivu vožnju. Transmisija je besprekorna. Šestostepeni menjač koji se lako i precizno šalta uperen je sa CFSC proklizavajućim kvačilom, omogućavajući da se iskoristi snaga motora u svakom trenutku. Sve ovo dostiže posebnu dimenziju vožnje zahvaljujući Quick Shifter menjaču koji je na 800 NK Advance deo standardne opreme. Za doziranje gaza zadužen je Ride-by-Wire sistem koji je omogućio 3 režima vožnje: Sport, Street i Rain. Za one koji vole duže vožnje, u paketu opreme nalazi se i tempomat. Vešanje motocikla je napredno i pruža izuzetnu upravljivost. Na prednjem delu nalazi se potpuno podesiva Kayaba Upside Down viljuška, dok je zadnji deo opremljen sa monoamortizerom, takođe podesivim, što omogućava vozačima da prilagode vešanje prema svom stilu vožnje i uslovima na putu. Ovo rezultira stabilnom i pouzdanom vožnjom čak i pri visokim brzinama ili na zahtevnijim deonicama puta. Sve ovo je dodatno podržano amortizerom upravljača koji je na 800 NK Advance deo standardne opreme. Dizajn 800 NK Advance je moderan i agresivan, pre svega originalan, sa oštrim linijama i sportskim stavom koji odražava njegove performanse.
Sve na njemu je podređeno zadovoljstvu vozača, pa i dizajn. Rezervoar je dizajniran tako da naglasi sportski stav vozila, ali je oblikovan tako da tokom vožnje obezbedi maksimalnu kontrolu vozača. Bočni paneli su oblikovani tako da obezbede zaštitu komponenti, ali da pruže zaštitu od vetra vozaču. Svetlosni elementi su izuzetno atraktivni sa ultramodernim LED farom u obliku strele i futurističkim zadnjim stop svetlom koje na kratkom repu oštrih linija ostavlja impozantan utisak na posmatrača. Tu je i pozadinsko osvetljenje komandi kao i Follow Me noćni mod fara koji se isključi 10 sekundi nakon gašenja motocikla, ali i druge pametni dodaci. 800 NK Advance verzija ima 8-inčni TFT ekran koji postavlja nove standarde i jer se radi upravo o ekranu osetljivom na dodir koji se našao na jednom proizvodnom Naked modelu. U pitanju je također najveći TFT ekran dostupan u ovom tržišnom segmentu. Ova instrument tabla koja posjeduje IP65 zaštitu dolazi sa mnoštvom funkcija i prikazuje različite informacije kao što su modovi vožnje, status ABS sistema i druge dijagnostičke informacije relevantne za vozača. Tu je i povezivanje sa pametnim telefonom, navigacijom i druge pametne funkcije koje dodatno obogaćuju iskustvo vožnje. 800 NK dolazi sa keyless sistemom, što znači da vozač može da pokrene motocikl bez klasičnog ključa, da već koristi digitalni ključ. Ovaj sistem omogućava vozaču da otključa i pokrene motocikl bez izvlačenja ključa iz džepa, što pruža dodatnu udobnost i sigurnost. Dok sam se vozio, setio sam se još nekih stvari na koje želim da mu ukažem kada je pitanju CF Moto 800 NK, jer on ima toliko detalja da jednostavno nisam mogao da se setim odmah kada sam hteo da vam snimam ovaj video. Ajde da vidite koje su to stvari. Prva stvar na koju želim da vam ukažem jeste funkcija Follow Me. Ova funkcija je vezana za našu aplikaciju CF Moto Ride i karakteristična je za CF Moto 800 NK. Naime, kada siđete sa motocikla, far nastavlja da svetli još 10 sekundi, time omogućavajući vam da vidite jasno ispred sebe ako se nalazite negde gde je mrak. Još jedna funkcija na koju želim da vam ukažem je Seek funkcija, to jest pronađi, a ona je izuzetno korisna ako se nalazite, na primjer, kao sada u ovoj garaži, ako ima puno vozila, ne znate gde se nalazi motocikl, vi jednostavnim klikom na aplikaciju pronađete ga i vidite ga. Još jedna korisna funkcija na koju želim da vam ukažem je Auto Wake Up. Za pokretanje ovog motocikla vama nije potreban ključ. Dovoljna je naša CF Moto Ride aplikacija i kada se približite sa telefonom do našeg CF Moto 800 NK, on će vas pozdraviti svetlosnim signalom. Nakon toga motocikl je spreman za upotrebu. A sad želim da vam pokažem nešto zanimljivo iz aspekta vozača. Ono što se meni naročito dopada kod CF Moto 800 NK jesu ove LED linije. Naime, ove LED linije vas upozoravaju ili vam pokazuju na određene stvari ili dešavanje koje se događaju kada vozite ovaj motocikl. Naime, na primjer, prva stvar na koju vam ukazuju jeste kada nivo goriva u rezervoaru padne do rezerve, ona će da zasija bojom koju vi odaberete. Također, upozoravaju vas na naglo ubrzanje ili usporavanje. Upozoravaju na promenu brzine, mogu da služe i kao pokazivači pravca. Znači, umjesto ovog ovde koji je sada za migavac, ovaj ovde pokazivač pravca se meni mnogo više sviđa. Naravno, ove LED linije možete prilagoditi, personalizovati sebi i promeniti im boju za svaku ovu funkciju ili neku od tih funkcija isključiti u CF Moto Ride aplikaciji, ali više o ovoj aplikaciji ću vam ispričati na kraju ovog videa.
Sve u svemu, CF Moto 800 NK Advance je motocikl koji nudi impresivne performanse, naprednu tehnologiju i dinamičnu vožnju, čineći ga izvanrednim izborom za one koji traže snažan i sposoban naked bike. Njegove karakteristike, među kojima bih istakao i najbolji odnos težine i snage u njegovoj klasi sa 186 kg naprema 95 konjskih snaga, čine ga konkurentnim u svojoj klasi. A moje iskustvo sa ovim motociklom je potvrdilo da je to motocikl za zahtevne motocikliste. Zato vas pozivam da postanete jedan od njih sa CF Moto 800 NK Advance. Evo nas u delu u kome ćemo vam predstaviti SR liniju, odnosno Sport Racing liniju. Verovatno svi već znate da CF Moto učestvuje u Moto2 i Moto3 klasama svetskog MotoGP šampionata. Da je prvi kineski proizvođač koji je uzeo učešće u ovom prestižnom takmičenju i ne samo to, CF Moto u njemu ima zapažene rezultate. Dakle, SR linija nije stvorena od onih koji nemaju iskustva u takmičenju i sa trkačkim motociklima, već suprotno, modeli iz naše SR linije su stvoreni od strane onih koji se trkaju i to na veoma visokom nivou. Zamislite motocikl koji vam momentalno pokrene adrenalin, oštar, brz i spreman da vas ostavi bez daha. On nije bilo koji motocikl, on je CF Moto 300 SR, spoj tehnologije, dizajna i strasti koji čeka da vas odvede tamo gdje se sloboda susreće s brzinom. Kada okrenete ključ 300 SR-a, svaki otkucaj srca odzvanja u ritmu njegovog snažnog, tečnošću hlađenog jednocilindričnog pogonskog agregata zapremine 292,4 kubna centimetra koji isporučuje respektabilnih 29 konjskih snaga uz 25,3 Nm obrtnog momenta. Motocikl je dužine 1990, širine 780 i visine 1070 mm. Dok je težina 300 SR-a 165 kg i ovaj agilni sportista posjeduje rezervoar zapremine 12 litara. Pogled na CF Moto 300 SR iz bilo kog ugla otkriva jedno pravo umetničko racing delo. Njegova karoserija predstavlja više od vizualnog zadovoljstva. Ona je plod pažljivog inženjerskog dizajna koji funkcionalno stavlja ispred forme. Ove aerodinamične linije ne samo da daju motociklu moderni izgled, već igraju ključnu ulogu u smanjenju aerodinamičnog otpora. Rezultat je bolja efikasnost i stabilnija vožnja čak i pri većim brzinama. Kada je reč o kočnicama, CF Moto 300 SR je opremljen sa jednim diskom napred, sa radijalno postavljenim četvoroklipnim kleštima koje obezbeđuju snažno i konzistentno kočenje. Sistem LED svetala na 300 SR prevazilaze konvencionalno osvetljenje. Ovi svetlosni elementi ne samo da dodaju vizualni pečat koji ga razlikuje na putu, već su integralni deo sigurnosne filozofije CF Moto-a. Oni obezbeđuju izuzetnu vidljivost u noćnim uslovima, doprinoseći tako sigurnosti vozača kao i drugih učesnika u saobraćaju. Uz visokotehnološku opremu, kao što je dvokanalni ABS i digitalna kontrolna tabla sa inovativnim interfejsom koji pruža detaljne informacije vozaču
i tačnost kontrole koju obećava njegov precizni šestostepeni menjač, CF Moto 300 SR ne samo da postavlja nove standarde u segmentu, već redefiniše očekivanja od motocikla srednje klase. U eri kada su performanse i dizajn neraskidivo povezani, 300 SR predstavlja simbiozu najfinijih tehnoloških inovacija i suverenog stila. Ako ste u potrazi za motociklom koji će vam pružiti ne samo adrenalin, već i neprikosnoven osjećaj vožnje, sa motociklom koji pruža tehnologiju i performanse za trkačke staze u obliku prilagođenom za svakodnevnu upotrebu, onda je CF Moto 450 SR vaš pravi izbor. 450 SR ima zlatnu zapreminu za početnike i napredne vozače sa većim zahtevima za performansama. U ovom motociklu se nalazi tečnošću hlađeni dvocilindrični redni pogonski agregat, radne zapremine 449,5 kubnih centimetara, iz kojeg je izvučeno 47 konjskih snaga uz maksimalni obrtni moment od 39,3 Nm. Za napajanje gorivom zadužen je Boschov sistem direktnog ubrizgavanja. Budući da je reč o motociklu sportskih performansi sa trkačkim pedigreom, ugrađeno je proklizavajuće kvačilo. Osjećaj na samoj poluzi kvačila je takav da je kvačilo moguće dozirati i sa jednim prstom. To je zbog takozvane pomoćne funkcije kvačila u kome se nalaze mekše opruge. Ergonomija motocikla je sportska, ali može da se vozi opušteno bez previše zamaranja ruku i gornjeg dela tela. Rezervoar zapremine 12 litara je dobro pozicioniran i oblikovan da pruža otpor na kočenjima i prolascima kroz krivine. Karakteristična sportska zakrilca na prednjem delu ne samo da vizuelno izgledaju odlično, već i značajno unapređuju aerodinamiku na većim brzinama. Kada već spominjemo aerodinamiku, ne mogu a da vam ne ukažem na ove fantastične i ne tako očigledne kanale na prednjoj masi kao i na ove na repu motocikla. Zahvalnost za agilnost kroz krivine odlazi i na međuosovinsko rastojanje koje iznosi svega 1370 mm. Da je 450 SR dobar izbor i za niže vozače govori podatak o visini sedišta postavljenoj na 795 mm. Težina vozila je 168 kg. Neka vas ne zavara sofisticiran izgled CF Moto 450 SR, jer svaki detalj na njemu je i funkcionalan. U sjajno oblikovane LED farove ne samo da je zagarantovana idealna vidljivost tokom noćnih vožnji, već svetlosni potpis ovog motocikla obezbeđuje da nikada i nigde ne ostanete neprimećeni. Slično je i sa zadnjim svetlom, za koje je izraz atraktivno suviše slab. Sistem kočenja motocikla zaslužuje posebnu pažnju. Sa Boschovom ABS jedinicom koja nadzire svaki pritisak na kočnice, rizik od blokiranja točkova postaje stvar prošlosti. Njegova intuitivnost dopušta agresivno kočenje s poverenjem, jer ABS interveniše samo kada je to zaista neophodno, čime se odražava prirodna dinamika vožnje. Napred se nalazi jedan disk prečnika 320 mm i Brembo radijalno postavljene M40 kočione čeljusti, dok je nazad disk prečnika 270 mm. A sada nešto o tehnološkom dragulju koji je smešten iza vetrobrana, 5-inčnoj TFT Color instrument tabli. Na ovom modernom displeju svaki vitalni podatak o motociklu i vašoj vožnji izlazi u susret vašim očima. Od trenutne brzine do stepena prenosa i broja obrtaja sve je tu jasno i lako čitljivo.
450 SR dostupan je u Cirkon crnoj i Nebula crnoj boji. Ukratko, CF Moto 450 SR ne samo da predstavlja tehnološko dostignuće, već postavlja novi standard u svojoj klasi. Ovaj motocikl vam pruža savršenu ravnotežu između stila, snage i pametne tehnologije. Na SRS verziji dizajnersko-tehnička unapređenja u odnosu na standardnu SR verziju doprinosi ne samo njegovim performansama, već i njegovu atraktivnost podižu do nivoa brutalnosti. Ram je identičan kao kod 450 SR, dok je napred upside down teleskopska podesiva viljuška prečnika 41 mm Kayaba. Razlika između 450 SR i ovog modela je u zadnjem ogibljenju, jer 450 SR S ima jednoručnu zadnju viljušku single swing arm sa Kayaba mono amortizerom. To sa sobom donosi različit dizajn zadnjeg točka, naravno kao i novu zadnju kočnicu. Povećan prečnik diska sa 220 na 240 mm, kao i dvoklipna klješta. Za kočenje prednjeg točka zadužena su prednja radijalna četvoroklipna klešta Brembo sa jednim diskom prečnika 320 mm. Skriveni izduvni sistem se besprekorno integriše sa zadnjim delom, stvarajući vizualno snažan utisak. Treba još napomenuti da ovaj motocikl ima TSC sistem protiv proklizavanja, unapređenu LED rasvetu, 5-inčni TFT kolorni displej, SS sistem, signal za zaustavljanje u nuždi, ali i aluminijumske sportske nogostupe za vozača i suvozača i sportska sedišta. Dužina motocikla je 1955 mm, širina 715, a visina je 1140 mm. Međuosovinsko rastojanje je 1370 mm i 450 SR-S je težak 179 kg i u njegov rezervoar možete sipati 14 litara benzina. Dostupan je u Cirkon crnoj boji. Danas imamo savršenog gosta koji se uklapa u ovu temu. Šone Motovlog. Opa! Ćao! Ćao Šone! Kako je? Evo, ti si prošle godine bio u Turskoj na Istanbul Park stazi kada je bila svetska premijera modela 450 SR. Tako je, tako je. Takođe, ti si i vlasnik ovog modela ovde. Reci mi tvoje impresije. Pa obzirom da sam bio jedan od onih koji su imali čast da na Istanbul Park stazi oprobaju ovu mašinu koja je prošle godine zaista napravila jedan veliki boom, ja sam se odlučio da svoj 300 SR prodam i da kupim sebi novi 450 SR, pošto performanse koje mi pokazao na stazi su zaista onako impresivne, od kočenja do ubrzanja, do snage, svega onoga, da kažem, upakovano u jednom. Ovo je to što taj motor u srednjoj klasi pruža, tako da za odnos cijene kvaliteta mislim da je to nešto najbolje trenutno na tržištu. Odlično, a reci mi, ovaj ovde, momak... Propratio sam izlazak SRS-a. SRS je zapravo nešto što se očekivalo od onog C04, ako se ne varam, je bio koncept... C21. C21, da. C21. Moja greška. C21 je bio koncept. Sve ono što je tada bilo, oni su napravili još jednu bolju varijantu SR-a sa monoviljuškom, podesijim vešanjem, što znači da će biti, možda budem razmišljao da prodam da kupim SRS-a. Čak i još nekim sistemima, traction kontrola, deši onaj sistem gašenja i tako dalje. Zaista su napravili još jednu mnogo bolju varijantu i pritom je ova specijalna boja tek došla do izražaja. I ovaj skriveni izduv ovde koji je onako baš... Još jedan detalj koji je otkrio ovu pelnu koja je... Brutalna. Brutalna. Dobro Šone, hvala ti puno. Ajmo se vozimo. Ajde, ajmo jedan krug.
Došli smo i do naše MT linije. Oznaka MT je skraćenica od multifunkcionalni touring motocikl. Dakle, u pitanju su modeli za putovanje i avanturu koji u većoj ili manjoj meri imaju mogućnost kombinovanja on-road sa off-road vožnjom. Najnoviji i ujedno prvi model u našoj MT liniji koji ćemo vam predstaviti jeste 450 MT. Ovaj motocikl pripada klasi srednjih adventure motocikala koja posljednjih godina beleži sve veću popularnost. Ovaj model koji je krajem prošle godine predstavljen na EICMA sajmu u Milanu, gdje je odmah po prvom prezentovanju privukao veliku pažnju motociklističke javnosti, sada, manje od 6 mjeseci od te prve prezentacije, prvi komadi ovog modela su počeli da pristižu na tržište. Obzirom da je svjetska prezentacija ovog modela održana na Filipinima pre svega nedelju dana i da smo na njoj prisustvovali i odakle smo doneli dosta materijala koji ću vam prezentovati u odvojenom videu, u kome ćemo vam do detalja prezentovati ovaj naš, bit ću slobodan da kažem, superstar model. Mi vam ga nećemo detaljno u ovom videu predstavljati. Ostale njegove karakteristike, poput dimenzija, suspenzije, ergonomije, klirensa, elektronike i drugih specifičnih detalja, donose do sada neviđenu univerzalnost za jedan avanturistički motocikl srednje klase. Kao što rekoh, uskoro ću vam ga detaljno predstaviti u posebnom videu uz naša dva specijalna gosta. On je karakterističan primjer motocikla koji podstiče na slobodu i istraživanje. On u vozaču pokreće avanturistički duh i želju za pomeranjem granica. On je motocikl koji je sposoban da vam pruži nezaboravna putovanja, čineći udaljeno bližim nego ikada pre. 700 MT pokreće provereni redni dvocilindrični CF Moto pogonski agregat tečnošću hlađeni zapremine 693 kubna centimetra, iz koga izlazi 75 konjskih snaga i 68 Nm obrtnog momenta i isporučujući linearno ubrzanje kroz ceo opseg obrtaja. Menjač na 700 MT je ključni element koji doprinosi glatkom i efikasnom prenosu snage. Ovaj motocikl je opremljen sa šestostepenim menjačem, što omogućava preciznu selekciju brzina prilagođenoj različitim uslovima i stilovima vožnje. Posebno značajna karakteristika je CFSC, proklizavajuće kvačilo, koje pomaže u kontroli motocikla prilikom agresivnijeg prebacivanja prenosa stepena. Vešanje 700 MT je fokusirano na performanse i prilagodljivost i opremljen je sa komponentama renomiranog japanskog proizvođača Kayaba. Na prednjem delu nalazi se podesiva upside down viljuška promera 43 mm koja pruža motociklu stabilnost i kontrolu posebno u zahtevnim uslovima vožnje i prilikom agresivnijeg ulaska u krivine. Zadnji deo drži aluminijumski swing arm u kombinaciji sa Kayaba hidrauličnim amortizerom koji je podesiv. Ova podesivost omogućava vozaču da fino namesti vešanje prema ličnim preferencijama i težini, kao i prema uslovima vožnje, bilo da se radi o glatkom asfaltu ili neravnim terenima. Napred, motocikl je opremljen sa dva diska prečnika 300 mm sa dvoklipnim aksijalno postavljenim čeljustima koja su proizvedena od strane španskog proizvođača Jean Juan iz Brembo grupacije. Ovi diskovi su prilagođeni da pružaju efikasno kočenje i otporni su na visoke temperature i na naprezanja koja nastaju prilikom intenzivnog kočenja.
Na zadnjem točku motocikl ima jedan disk prečnika 240 mm i jednoklipna klešta što osigurava da vozilo zadržava stabilnost i kontrolu prilikom usporavanja i zaustavljanja. ABS Continental sistem je integrisan kako bi sprečio blokiranje točkova pri naglom kočenju, omogućavajući vozaču da održi kontrolu nad motociklom čak i u kritičnim situacijama. CF Moto 700 MT dolazi sa dva moda vožnje, Eko i Sport. Eko mod je namijenjen za ekonomičniju vožnju, optimizujući potrošnju goriva i smanjujući emisiju štetnih gasova. Idealan je za gradsku vožnju ili duže ture gde je efikasnost ključna. Sport mod sa druge strane transformiše 700 MT u agilniji i odzivniji motocikl, pružajući maksimalne performanse i odziv pogonskog agregata za dinamičniju i zahtevniju vožnju. Idealan je za otvoreni put ili kada želite da u potpunosti iskoristite potencijal motocikla. Položaj sedenja je uspravan i prilagođen ovakvoj vrsti motocikla sa visinom sedišta koja je postavljena na 820 mm, međutim, postoji mogućnost i povećanja visine na 840 mm. Masa sa svim tečnostima iznosi 218 kg i manevrisanje u mestu i u gradskoj gužvi obavlja se lako jer 700 MT dobro reaguje na svaku zadatu komandu. 700 MT posjeduje cevastu šasiju izrađenu od hrom molibden legure, što doprinosi izvanrednoj čvrstoći i otpornosti, dok istovremeno održava ukupnu težinu motocikla na minimum. CF Moto 700 MT posjeduje dimenzije koje naglašavaju njegovu svestranost i dinamičnost. Sa dužinom od 2180 mm, širinom od 835 mm i visinom od 1332 mm, ovaj motocikl nudi izbalansiranu kombinaciju veličine i agilnosti, čineći ga pogodnim za različite vrste vozača, ali i vožnji. Međuosovinsko rastojanje od 1425 mm doprinosi stabilnosti motocikla, naročito pri većim brzinama, ali na zahtevnim terenima. Minimalno rastojanje od podloge je 170 mm. 700 MT dolazi sa aluminijumskim felnama koje nude dobar kompromis između težine i čvrstoće. Na prednjoj osovini motocikl koristi pneumatike dimenzija 120-70-17, dok su na zadnjoj osovini pneumatici dimenzija 160-60-17. Vetrobran je visok i pruža dobru zaštitu od vetra čak i ako ste viši vozač. Predeo oko ramena vozača je zaštićen od vetra i 700 MT dolazi sa štitnikom ruku koji dodatno poboljšava sveukupni utisak zaštite od vetra. Prednji deo bočnih oklopa je širi u odnosu na rezervoar i usmeren je tako da vazduh ne ide preko kolena, tako da su i noge zaštićene. Blatobran i donja maska ispod pogonskog agregata su tu da zaštite od prskanja u kišnim uslovima. Instrument tabla na 700 MT je TFT full color i ima dijagonalu od 5 inča. Vozaču pruža napredne funkcionalnosti koje olakšavaju i poboljšavaju iskustvo vožnje. Integracija sa pametnim telefonom preko CF Moto Ride aplikacije proširuje mogućnosti same instrument table, omogućavajući vozačima da koriste navigaciju direktno na instrument tabli, što olakšava praćenje ruta bez potrebe za dodatnim uređajima. O CF Moto Ride aplikaciji moći ćete da više saznate u posebnom poglavlju u ovom videu. Oblik karoserije kod 700 MT nije samo estetski privlačan, već i funkcionalno dizajniran da poboljša osjećaj kontrole i stabilnosti tokom vožnje. Oštre linije rezervoara za gorivo koji je kapaciteta 18 litara ne samo da daju agresivan i vizuelni identitet, već i doprinose aerodinamici motocikla. Bočni štitnici u obliku krila dodatno naglašavaju robustnost i spretnost, ističući njegovu avanturističku prirodu.
LED svetla na 700 MT nisu samo deo agresivnijeg dizajna, već igraju ključnu ulogu u poboljšanju vidljivosti. Osvetljenost pruža široko i daleko pokrivanje puta ispred vozača, što doprinosi većoj sigurnosti tokom noćnih vožnji ili u lošim vremenskim uslovima. U zaključku, CF Moto 700 MT predstavlja impresivan spoj performansi, funkcionalnosti i dizajna. Njegova napredna tehnologija, robustna šasija od hrom molibden legure i efikasan pogonski agregat i adaptivna vešanja osiguravaju pouzdanu i uzbudljivu vožnju, dok podesivi elementi kao što su sedište i vetrobran doprinose individualnom komforu. 700 MT je bez sumnje motocikl koji nudi sve što adventure vozač može poželeti, spajajući pouzdanost, stil i tehnološku inovativnost u jedan koherentan paket spreman za bilo koju avanturu koja ga čeka na putu. Kada sam prvi put ugledao CF Moto 800 MT Touring, znao sam da se radi o motociklu koji ne samo da privlači poglede svojim dizajnom, već i obećava performanse koje zadovoljavaju avanturistički duh. 800 MT Touring materializuje dugogodišnju saradnju između CF Motoa i KTM-a. On obiluje vrhunskim performansama, naprednom tehnologijom, preciznom izradom i upečatljivim originalnim dizajnom. On je namenjen zahtevnim vozačima i spreman je da ispuni sva vaša očekivanja, bilo da se radi o svakodnevnoj vožnji gradom, dužim putovanjima ili istraživanju off-road terena. Srce 800 MT Touring je njegov pogonski agregat. Opremljen je snažnim 799 kubnih centimetara tečnošću hlađenim, paralelnim twin pogonskim agregatom koji isporučuje impresivnih 95 konjskih snaga. Obrtni moment od 77 Nm dostupan je već od srednjih obrtaja, što obezbeđuje snagu koja je odmah na raspolaganju. Agregat je uparen sa šestostepenim menjačem koji posjeduje CFSC proklizavajuće kvačilo i dvosmerni quick shifter koji se lako menja i omogućava glatko ubrzavanje u svim uslovima vožnje. CF Moto 800 MT Touring posjeduje najsavremeniju tehnologiju u pogledu napajanja gorivom i kontrole paljenja, koju potpisuje renomirani nemački proizvođač Bosch. Boschov sistem za elektronsko ubrizgavanje goriva predstavlja ključni element koji omogućava ovom motociklu visok nivo efikasnosti i optimizovane performanse. EFI sistem precizno dozira količinu goriva koja se ubrizgava u cilindre zavisnosti od trenutnih uslova vožnje i zahteva vozača. Ova tehnologija omogućava bolje ubrzanje, poboljšanu ekonomičnost potrošnje goriva kao i smanjenje emisije štetnih gasova. Elektronska kontrolna jedinica ECU također dolazi, kao što sam rekao, od Boscha i predstavlja mozak motocikla. ECU upravlja ključnim funkcijama motora kao što su paljenje, ubrizgavanje goriva i kontrola emisije. Zahvaljujući sofisticiranoj elektronici, unapređenom algoritmu, Bosch ECU osigurava optimalno paljenje i upravljanje motora, čime se postižu optimalne performanse i efikasnost. 800 MT Touring posjeduje elektronsku kontrolu gasa, poznatu kao Ride-by-Wire tehnologija, kao i višestruke modove vožnje, uključujući specijalizovane režime za kišu, rain i sport. Vešanje na 800 MT Touring je prilagodljivo i osmišljeno tako da pruža udobnost i stabilnost u svim terenima.
Sa prednjim kajaba upside down viljuškama i zadnjim monošokom koji je potpuno podesiv, može se lako prilagoditi zahtevima vozača i različitim tipovima puteva. Ovo čini 800 MT Touring izuzetno sposobnim za dugačke vožnje kao i za zahtevnije off-road avanture. CF Moto 800 MT Touring ne samo da donosi snagu i performanse na putu, već je impresionira svojim dimenzijama i konstrukcijskim karakteristikama koje obećavaju udobnost i stabilnost. Sa dimenzijama od 2234 dužina, 853 širina i 1277 mm visina, ovaj motocikl nudi prostranost i robustnost koje se očekuje od premium touring modela. Međuosovinsko rastojanje od 1531 mm doprinosi stabilnosti i uglađenosti vožnje, čineći ga idealnim za duga putovanja. Težina vozila je 231 kg. Minimalno rastojanje od podloge od 190 mm omogućava vozaču da se lako nosi sa različitim terenima, pružajući dovoljno prostora za prelazak preko prepreka bez rizika od oštećenja donjeg dela motocikla. Visina sedišta od 825 mm pruža visok položaj sedenja koji mnogi traže u touring i avanturističkim motociklima, nudeći bolju preglednost puta. Još jedan detalj koji ukazuje na univerzalnost CF Moto 800 MT Touring motocikla jesu ovi metalni nogostupi sa kojih se vrlo lako skida gumeni deo i ostaju samo onda u tom slučaju metalni nogostupi ukoliko želite da krenete u ozbiljniju off-road vožnju. Dizajn CF Moto 800 MT Touring je jedan od njegovih najjačih aduta. Za njega je zaslužan čuveni dizajn Studio Kiska. Agresivne linije i dinamični profil čine ga vizuelno impresivnim. Pored estetskog izgleda, dizajn je i funkcionalan sa velikim podesivim vetrobranom koji pruža odličnu zaštitu od vetra i neugodnosti tokom vožnje na otvorenom putu. Kompletna svetlosna grupa odrađena je u LED tehnologiji. U standardnoj opremi dolaze i maglenke koje dodatno osvetljavaju put i što je bitno, postavljene su tako da ne zaslepljuju vozače koje dolaze iz suprotnog smera. Na prednjem delu 800 MT Touring je opremljen sa dva diska prečnika 328 mm sa radijalnim kleštima koja obezbeđuju snažno i stabilno kočenje. Radijalna klešta omogućavaju bolje prenošenje sile kočenja i veću preciznost, što je posebno korisno pri visokim brzinama ili u situacijama koje zahtevaju hitno kočenje. Na zadnjem točku nalazi se jedan disk sa dvoklipnim kočionim čeljustima. Također tu je i cornering ABS od Boscha koji ima funkciju da detektuje ugao nagiba motocikla tokom vožnje kroz krivine i automatski prilagođava kočionu snagu kako bi se sprečilo blokiranje točkova i očuvanje stabilnosti. 800 MT Touring dolazi sa žičanim felnama koje su ne samo estetski privlačne, već i praktične, posebno za vožnju po različitim terenima. Žičane felne su izdržljive i sposobne da apsorbuju udare s puta, pružajući dodatnu udobnost i stabilnost tokom vožnje. Dimenzije pneumatika na ovom modelu su 110, 80, 19 na prednjem točku i 150, 70, 17 na zadnjem točku, što ukazuje na to da su pneumatici prilagođeni raznovrsnim uslovima vožnje od gradskih ulica do off-road terena. Kombinacija ovih karakteristika čini CF Moto 800 MT Touring izuzetno sposobnim i pouzdanim izborom za moto avanturiste koji traže visok nivo kontrole i bezbednosti, bez obzira na vrstu puta po kojom se vozi. Od praktičnih stvari koje 800 MT Touring još posjeduje, izdvojio bih centralni štender kao i stabilizator kormana. CF Moto 800 MT Touring je opremljen naprednim funkcijama za udobnost i sigurnost.
ima sistem za monitoring pritiska u gumama koji omogućava stalno praćenje i održavanje optimalnog pritiska što povećava sigurnost i efikasnost vožnje. Za veću udobnost u hladnim uslovima posjeduje grejano dvodelno sedište i grejače ručica. Također, motocikl ima dupli USB punjač i 12 V utičnicu pružajući praktična rješenja za punjenje i napajanje različitih uređaja tokom vožnje. TFT display na 800 MT Touring je 5-inčni i dizajniran je da pruži sve ključne informacije koje su potrebne vozaču, kao što su brzina, obrtaji motora, stanje goriva, temperatura motora, izabrani mod vožnje itd. Također može prikazivati napredne informacije poput navigacije, podataka o potrošnji goriva, upozorenje o održavanju motocikla i stanja sistema za monitoring pritiska u gumama. Interfejs je intuitivan i omogućava vozaču da lako prelazi između različitih prikaza i funkcija uz pomoć prosvetljenih komandi smještenih na upravljaču, omogućavajući tako da vozač može da ostane fokusiran na put. Također, pored ove verzije Touring 800 MT dolazi i u verziji Explorer, koja ima i verziju za A2 kategoriju, tako da i vozači sa A2 kategorijom mogu da uživaju u vožnji s ovim fantastičnim adventure motociklom. 800 MT Explorer Edition je unapređena high-tech verzija koja sadrži gotovo sve visokotehnološke dodatke koja moto industrija danas može da ponudi u ovom segmentu. To su 8-inčni multimedijalni TFT ekran osjetljiv na dodir, RDS zadnji radar koji vozača upozorava na druga vozila koje mu se nalaze u takozvanom mrtvom uglu, kao i Michelin Anaki pneumatici. Dakle, ono što vam 800 MT u verziji Explorer nudi kao standard, teško ćete naći i kod višestruko skupljih motocikala. 800 MT Touring je dostupan u Twilight plavoj, a 800 MT Explorer u džem crnoj i star beloj boji. CF Moto 800 MT Touring i Explorer su motocikli koji uspješno spajaju formu i funkciju, pružajući izuzetno zadovoljstvo u vožnji kako na asfaltiranim, tako i na neasfaltiranim putevima. Sa impresivnim agregatom, naprednim vešanjem i atraktivnim dizajnom, ovaj motocikl nudi izvanrednu vrednost za svoju cenu. Bez sumnje, 800 MT Touring i Explorer su odličan izbor za one koji traže premium kvalitet i performanse bez kompromisa. U eri digitalizacije i povezanosti CF Moto Ride aplikacija izlazi u susret modernom motociklisti sa težnjom da svaka vožnja bude više od puke rutine. CF Moto je iskoristio najmodernije tehnologije i potencijal svojih dvotočkaša, objedinivši ih u CF Moto Ride aplikaciji koja vam omogućava mnoge do skoro nezamislive funkcije koje će vam pružiti kontrolu, sigurnost i zadovoljstvo koje zaslužujete. CF Moto Ride se vezuje za uređaj koji se naziva T-Box, kojim su neki naši modeli poput 800 MT i 800 NK već fabrički opremljeni, a na drugima koji ga nemaju moguće ga je naknadno dokupiti. CF Moto Ride aplikacija je suviše kompleksna i sa velikim brojem različitih funkcionalnosti, tako da ćemo vam u ovom videu prikazati neke od njih, a kompletan video od CF Moto Ride aplikaciji možete očekivati u narednom periodu. Digitalni ključ. Digitalni ključ omogućava različite načine otključavanja i paljenja vozila. Za povezivanje vašeg vozila 800 NK+, otvorite Bluetooth i ostavite CF Moto Ride aplikaciju aktivnom. Bluetooth na početnoj stranici aplikacije će se automatski povezati kada se približite vozilu. Metoda 1.
Vozilo će biti otključano i pokrenuto kada dugo držite pritisnut Unlock taster u aplikaciji. Metoda 2. Vozilo će biti otključano i upaljeno kada direktno pritisnete taster za pokretanje na kormanu sa Bluetooth konekcijom. Metoda 3. Uključite funkciju Automatic Unlocking Power On u podešavanjima i vozilo će se automatski otključati i automatski upaliti kada se približite vozilu na udaljenosti između 1,5 i 2 metra. Traženje. Kliknite na taster Seek, a aplikacija će vas obavestiti podsjetnikom na početnoj stranici. Vozilo će reagovati 5 puta sa sva 4 migavca i 2 puta zvučnim signalom. Sa funkcijom traženja možete efikasno pronaći svoje vozilo. Dobrodošlica. Ostavite aplikaciju aktivnom, uključite funkciju Bluetooth na svom mobilnom telefonu i funkciju Welcome u aplikaciji. Vozilo će vas dočekati uz upaljena kratka svetla i migavci će svetliti 5 puta. Kada korisnik nosi mobilni telefon, u blizini vozila oko 5 do 6 metara. Navigacija. Proverite poziciju vozila i navigirajte do lokacije vozila. Odgođeno gašenje svetala. Otvorite Delayed Lights funkciju u CF Motorride aplikaciji. Kada ugasite vozilo i odmaknete se od njega, svetlo će se automatski upaliti u trajanju od 10 sekundi da vam osvetli put do kuće. Moja vožnja. Pomoću ove funkcije možete pregledati informacije o vožnji. Pogledajte najnovije dnevne informacije o vožnji klizanjem liste kolona i grafikona. Pogledajte detalje o pojedinačnoj vožnji, kao što su dnevna kilometraža, ukupna kilometraža, vreme, ubrzanje, usporavanje i druge informacije klikom na View Driving Behavior. Kliknite na logo lokacije u desnom uglu. Pogledajte istoriju kretanja. Kliknite na kalendar za filtriranje istorije kretanja u različitim vremenskim intervalima. Pregled stanja. Otvorite aplikaciju i pritisnite taster Inspection. Proverite stanje svog vozila i status svake pojedinačne stavke. Geofence. Kliknite na opciju Settings na Electronic Garage posle otvaranja aplikacije. Uđite na Geofence Interface i kliknite plus taster u gornjem desnom uglu. Označite i odaberite područje elektronske ograde i unesite ime da biste postavili svoj Geofence. Ne postoji ograničenje broja postavki za Geofence funkciju. Vaš telefon će dobiti sva obaveštenja kada vaše vozilo izađe ili uđe u Geofence zonu. Možete proveriti Geofence poruke na Vehicle Reminder stranici, koja se nalazi na gornjem desnom uglu početne stranice vozila. Obaveštenja. Poruke obaveštenja uključuju različite postavke funkcije vozila. Kao što je umor od vožnje, podsjetnik vibracijom, statični podsjetnik, podsjetnik na motor i tako dalje. Možete vidjeti sve informacije o podsjetnicima u aplikaciji na stranici vozila.
Podsjetnik vibracijom. Dobit ćete podsjetnik vibracijom kada uključite ovu postavku. Kada neko protrese vaše vozilo, vaš mobilni telefon će dobiti poruku u vidu obaveštenja kroz Safe Moto Ride aplikaciju. Upozorenje na nizak nivo goriva. Dobit ćete upozorenje na nizak nivo goriva kada upalite ovu postavku. Kada je nedovoljno gorivo u vašem vozilu, na mobilni telefon ćete dobiti obaveštenje u vidu podsjetnika kroz Safe Moto Ride aplikaciju. Statični podsjetnik. Dobit ćete statični podsjetnik kada uključite ovu opciju u aplikaciji. Kada vaše vozilo miruje i ne vozi se duži period, na vaš mobilni telefon će stići obaveštenje u vidu poruke kroz Safe Moto Ride aplikaciju. CF Moto poklanja puno pažnje zadovoljstvu korisnika svojih usluga. Ne samo razvoja novih modela vozila, već i njegove upotrebe od strane korisnika. To je vidljivo i u garantnom roku koji je za naša vozila jedan od najdužih na tržištu, 3 godine, bez ograničenja kilometara, pa čak i fantastičnih 5 godina za modele 800 MT i 800 NK, kod kojih je servisni interval čak 15.000 km, dok je kod svih ostalih naših modela servisni interval 5.000 km. Bitan faktor u okviru postprodajne podrške je i raspoloživost delova. Mi i tome u saradnji sa fabrikom poklanjamo veliku pažnju, držeći kontinuirano stanje zaliha ne samo na visokom nivou, već i konstantno ga unapređujući. Kada je u pitanju podrška korisnicima naših vozila, servisna mreža je jedan od najbitnijih faktora. CF Moto servisna mreža je jedna od najrasprostranjenijih u regionu. Na njenom razvoju, ali i edukaciji radimo kontinuirano i posvećeno. Spisak ovlašćenih servisnih centara možete da potražite na našim zvaničnim web sajtovima. Naš tim stručnih servisera neprestano se usavršava, prisustvujući redovnim stručnim obukama i treninzima kako bi bili u toku sa najnovijim inovacijama i unapređenjima CF Moto vozila. Ovo osigurava da vaše vozilo prima najnovije tehničke servise, savete i nadogradnje direktno od onih koji poznaju vašeg ljubimca najbolje. Verujemo da je kvalitetno održavanje vašeg vozila ključno ne samo za performanse, već i za vašu sigurnost. Zato naši servisni centri nude sve, od osnovnih pregleda i održavanja do složenih popravki. Uz našu servisnu mrežu vaša avantura nikada ne staje. Nadam se da vam se svidelo kako sam vam predstavio svaki model iz naše velike game. Siguran sam da ste u njoj pronašli bar jednog vašeg favorita. Ne samo da imamo jedno od najširih gama modela, već i pored toga imamo jednu od najširih gama test vozila. Pa vas pozivam da u nekom od naših prodajnih salona zakažete test vožnju ili da iskoristite tu priliku na nekom od test dana koje ćemo organizovati na različitim lokacijama tokom ove sezone. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite naš YouTube kanal kako bi saznali više informacija o našim proizvodima i bili deo CF Moto priče. Vidimo se uskoro u novom videu, a dotle vozite sigurno i uživajte u svakom kilometru uz CF Moto, jer više nego što očekujete.